Nā, kei te haere tonu te whakaaturanga Māori a te kura Aronui o Tāmaki Makaurau i tēnei wā tonu nei. Ko te kaupapa o te whakaaturanga nei, he āwhina i ngā rangatahi me ngā tauira Māori ki te kimi huarahi mō rātou. I reira mātou e kōrero ana ki etahi tauira kāwehe i te kura a te mutunga o te tau nei. He kaupapa taiohi, he kaupapa Māori. Me whai wāhina mahi toi, engari me whai tonu I te kaupapa. And this event is about bringing our whānau and our people together to celebrate the success of Māori achievement, to bring a vision of tertiary education, a future and a workforce. Hea morangi e nei tokorua no te wharekura o nā tai Atea ki Kirikiriroa. Kei roto rāua I tētahi kaupapa whakatū rangatira a te arapautama. Ko te whāinga he whakakaha ake I o rātou pukenga arahi I te kura. Kia au nei, he kaupapa tēnei, hei ake aki te taiohi Māori o tōku kuraake o ngā kura Māori o tō mātou motu. Kia tūpakari, kia tūwhiranga kuaha ki tō tātou ao nei. Tirohia I te whare nei, ko pokea te whare e ngā tāngata o ngā tini iwi o ngā tini waka me ki rā, he kaupapa whakahirahira, he kaupapa tino nui tēnei ki roto I te iwi Māori. I nā te maha o nā tini huarahi kei te wātea ki e nei tokorua. Hey, you got Treens and Rāore. at the Māori Expo for 2011. How's your day going? Hope you're having a sweet time here. Beautiful, just beautiful. Engari kua taui a rāua o rāua wawata. O tāku tino hia kia aru I te kaupapa o te kāwanatanga. Me ki rā kia haere ki te whare wānanga akua I ngā āhuatanga o te sikanga āiwi, anō hoki te political science. Kia kite noa au te ao. Kia kite noa au I ngā tangata whenua o ngā mautere o ngā whenua ke atu. He pai tawhiti e whāia nei e te tokorua ki a tata. Rapara tā whai te kare.